Premtobre Kasee ya mamunyina ha ya mwakwa abado ba Adom TV Premtobre Kasee no so awia nsamasi na brason TV se Kasee ne todwa omo bi ya obetini Head of Communications War Office of the Special Prosecutor Samuel apiada kon na Kasee se nkofo kasa OSP atna yenyi free ho no se propaganda bi no wono mo ye wo abobɔ ne ma hodo a wono mo aye so free bra wo baye ye de ho nsam no ebeba Ghana Yamampani John Dramani Mahama the ato Auditor General se wonye hwehwemu mu drop amfa 13th All African Games course no na report na National Intelligence Bureau for the abanti also ye hwehwemu ye de no so ebeba China for num bia wo mo ankasa warehouse anwan kwanta wasantemantemu ya tum fise ne on ye wo ho no enso ne no ene nsem bi agudie ka ho bi man so ne gide ye de browser Adom TV Premtobre Kasee uko Facebook /Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 uko YouTube search Adom TV Tube na kwa adomonline.com semi ene nsema foforo bi ewo ho bididi afia amankwa tamaklo Penny ya wonna shenkita wudie hu nsam so wo Office of the Special Prosecutor Samuel Apia Dako ena de nsema hodo to edwano na de nkofo keka efa OSP na tan ye no ho de hu ne se ye propaganda bi no wormo ka na nyina mu no wabobɔ ne ma hodo so free se wo mo ba ye 2022 call 2023 ni mu no nipa wodo won wato ne de afie science ka die hu sensem no ensem ni ye behwe na ye de no abro ye to so konsem foforo emu dia Gomo Central Mrashebedwane Kwame Asarobin adodo nanim no A+ eden krata koma speaker ura aban babin se wonye na nka ebeye tiwa east Mrashebedwane abno se asari wonyini free esosa chairperson ema public account committee ninchemu ene Mrashebedwane ya wojina mu ema wona Gomo Central Kwame Asarobin ni padodo na enem ne se A+ wada de sranwoma akwakoto Mrashebedwa fie chiame aban babin enemo wo sere no se Mrashebedwane ya wojina ema wona tiwa east abno se asari ya wo chairperson ema public accounts committee won just said the brand influence won krata bia odekoto Mrashebedwa fie chiame enemo November bosumeda na toso emiensa fimpenu aduonu enum ne emo no A+ echire mu se esan sedi abno se asari wosifadi ne juma emre bia na oyo soafa bi de echira na ohwe man Ghana sika semso ne tino amadwumadi amprempren wo di se chairperson ma public accounts committee no etosini na sedie na wosifa eben kanesoafo a no hwe man Ghana esika semso kenofo wiata no ne no ye adwuma ebo no emen na adwuma a wodi ne nyina no asembisa eba ho eba saa ne soso na emomafo no mugidi omowo no mu no ehihim anso wono mu a osanso de kwadu ebo etiwa is won Mrashebedwane se Reverend Amisada ewusu amu aya wono Commissioner General ema Ghana Revenue Authority wotana chipa eye na nam sort na chitaye man ne nteno eno krampo chiro ne kura abena se asare etiwa is won Mrashebedwane no etie eno nti ode to Mrashebedwa fie chiam ye ne mo sentempa won ho fa hye yengu akwemu se de be ya de bra wo mo adiama no ema ne che public accounts committee no obeji difference ya twaso na German wo mampani na de soso abofomo no se nei yemi kwan na yensi Center of Excellence for Green Technologies wo ye kutoka na emu ensemo no so for hwe ngumesua so Haruna Idusu twaso ewo Germany mampani enafua miensa kwansra wodi bepie mu o man Ghana yi eka ho bia mene bra oba santemam hadia so bebo form ewo KTS kum ho se onfiri dwumadi a efeno Center of Excellence for Green Technology dwumadi na se na ebra wodi aso bo form ka ho bi mapani a wodasi veta no eye Dr. Zakaria Suleiman Cherese. The objective of it is to train young Ghanaians and professionals in highly demanded and high quality skills to contribute to Ghana's green economy. And this is the first stage
of the sword cutting ceremony. Respectfully, as this is done. You are counting on the demand of the youngsters here in that region? Yes, they're looking for the career in these technologies. Exactly. We have students from this institute who will be benefiting from this, but there are other technical schools in the region who will have access to this facility for training. Enuachi and Aswafo who are Mangomasua so Munyamfo Haruna Idris, or DP Gasel, Yankofa Ghana, ni Germany, Afa, Wumasuan Kanka, ne Abe for Kwaso Yadia, a bebo Mangomasuan Pa. What is it that he has done today is contributing to improving livelihoods and contributing significantly to addressing unemployment, and particularly youth unemployment. As part of President Mahama Reset Agenda, Excellency Samaya, we are focusing on developing a TVET policy and establishing a TVET fund to support the skills training of young people in order that they can make meaningful contribution to our national development effort. Ansana German Mampeni a day na kwansa ndwumade na ba wiye wo mam ha no obo anan de ni kire mu wo manhia hemfie kohyia His Royal Majesty otumfo wo sei tutu ababio amansan chiame kwadwo bi mleku amanebo santimantamu Toso na headmaster ya wonoda Apaja Senior High ano Michael Inti wode adesre tudwa se wo hia school bus baby a teacher for enimpo head master krabedan so ehoden e-blog no so mpanifo mehwe nwie ma won se be ya adesiane adekye ebe konanim. Headmaster yo wa Apaja SHS Michael Inti ne nsada ne nsayem wo srese aboafo betumi aba won sraban mu na ba staff accommodation wadom wono mu ebi ni nyina na beboa amasoko na konanim anya no nko a wo se wo e-blog no so no ohia so betumi asiwe kwakora na aboa e wa adekira de hyansem ne emu de ntia yetu yensafre awofo na adwumadie kese bi eda yani so ni nyina ne se emofra na yaji wo mu aba Apaja Senior High School as first year student as part of one subject combination yene mofra no aye orientation for 2 days ama the third day no omo ya aptitude test English and math na was ade chi aye ne no ye fra awofo no na ye mo ya aware of omo man subject na omo fa no se be ya omo so betimi support wo na mofra na timi sua de ye be fa afidie so na yama amansan nyina so ate say Apaja Senior High School ye ba ye nche 2 years and 6 months then so school yi e born home de pa e wo ngomasuam mu ye ko committee bia na ye di first and the senti eno nche say ye ni hiade ye wo hiade be de di kan say ye ni bungalows e ma tetefo headmaster me kwa meti abontene obi fie mu namte eni ti kan ti anso ka beboa pa ma de sua anakoso enti nya bungalows afa ye ni official car bus eni fani say headmaster official car me wisu kwa bi ni ho eno efi won so a ye betre say ye yi blog no omusa ban ana ye ma ye nenso muni mani bi wo ho a enwie peye bi de say entire yi blog no je betre say omra oma contractor no mi contractor na bade nenso je betre say de ohia bi ano aban fama no se be ja botumi aye adwuma no na ye bi blog no so it's in good shape for us. Ghana Yamam Penny John Dramani Mahama de ato auditor general ni mo se ni menimi ya no hwehwemu emu dopa wonye emfa eye organizing and management won share 13th All African Games no eso ni nyina gina report National Intelligence Bureau for 1 day aba. Enshishe ya mampini edigu akwemu yi eyade a opese enema ekoninimpa ewo ye ballbo ehonsemu accountability se wo mu niema mu ebeda wo fan na gidi awo wo mu esikasem se dru se wo mu eye agokansi anase games ahodo bi ehoniema sa forensic auditor general ene behwe ni na so na yade a wo mu behwe sikasem ene nhihye ya ekọ eye games ahodo mu wo mu behwe kwan a wo mu fa so etoniema wo mu ma contract project sika ekọ ene de eba wo mu nso a wo mu ma sponsorships se na ebema emfaso aba na enkoyese eka ene be communion nhwehwemu a wo mu beye auditor general aban no omampani ehwe nim se nhwehwemu a ye auditor general eye enkosi eye December na wotwe mienum no afiwe mu a na odede onyae no aba abeto onanim.
Paramount Chief here one of Western Zima traditional area yeah area Kasee Ajachi. What the two obey any moves or best and many me ya one kind dear a buy me when yama wompa na a quino any. Paramount Chief our Western Zima traditional area Awola Kasee Amachi ade atudwa se akwantempo ahodo ewo mu mpatemu no eya de a enkoye kura ekwan atete apansam na de ha adwene kura ne se omanfo a wo eba eye inzulezu eye tourist site ewo hoi na wo enam kwan a amena wo beduru ho no na wo abre enti biara oye de amena wo ye bom na ye di ye mabenyin otumpon no na dwomoro so otumpon no o de ye di adze ko na mesre Yehwe Benin or a small town. Yenkwana ofi Ekabeku Oko and the Kazo. What be so we? What are Ghana gas? One hotel. Ekwana say. Says Yara Yakanwasa Mama was a big pushing was a Kwa casino down on was Ashim. Benin Kwa Kitty Yemen Roadie. I am a grow. One friendship small pushing him. One friendship small pushing him. Now what makes sure that within the next 6 months, that main street in other being a why am I? Oswafo abedichire a ono na hwe transport wonsem so enso de tudwa se omampani John Dramani Mahama na ban e de nhihye egu akwamu se obehwe amampuntu akonenimpa e won patemu akwan e ka ho bi no under the big push near yenso jomro ye be benefit no ebi ne ye Samenyi barrier all the way to Newtown and yame Adom enche contractor beba on site mase to Anamoa enche electricity extension which are jomro atre bebre incredible bebre wo ho light na nya nru ho a ya tu ho Anamoa no so electricity extension ebeko schools ahoro ayesi chips compound near ma bebre a Nina Guna Kwemo, Tinema Pabe under this administration, Yadeba. Adom TV Premtobre Kasee no na ugusosha ne yede mo concern foforo mu na Asante Mantemo chairman Ghana National Tailors and Dressmakers Association ye Joseph Mafo Tewia or the other to aban any musa aban meta won wachi sebe obetumi atete fashion designers dodo no a na na me so enyuma ho ayedin ebeba fo Ghana National Tailors and Dressmakers Association ne fa okru femene why graduation e de ama de pamfo be se edu emiensa na aka ho bia mene panyi kwanchefo dokua no wasante mantem ha de ato abanum senkebe ya abanmwa wonku no se de be ya obetima tetima budodo na akwa ama adwuma eni omanmu eso atimi ate abafo etiseka kabetini so masini na komo boy na anke pepa anke ye power machine ba ko overlock na straight machine it's not bad at all. Okay, boy. Now man kura so hu juma no musu na so kwa so obi pia bontin ayadia o me ni I can machine say kura ba kura no muska na ka ya boa se ba ya amamu no ne amane ba so ojina so dia futuo ma maba wo ye nei wapom ho se hwa be fontenten fidie na wonfanya depa na ntime mmoa wo ndwumadie bika pledi afati ebo e wa sanwo no e be ka ade amana ye fe na obi ohu wakati wose pembima no ene social media aba ubeti ya marketing on social media aba ya sibudi na elefe na abua ne krakra mu na adepamfo ene wo pon wo ho bi ni Adom Kasee bonkoma a kire se sawo ye kwadefo dia wuntumi nhia ye djuma we ye hia no anwo de fa ni tie mu ene ye hia ba ye djuma no so how the brace wo ubetime nya master bia so be ha wa je kakra ba unya opepa ene didie se me pese me nhia djuma we ya ubetime di wa from pese me brace me no ko ya no me fa me se adjuma no me ko pa ma me da chi me de me ho ne mi bibia ma adjuma ana na nyame ya ma dom ana ma ya graduate enne eti me de futo wo bia se mum fe maguna mo sisi mum fe adjuma shia de fa so na head of communications war office of the special prosecutor Samuel Apia Dako and all Kasee church niema ye OSP atna ye na say wo mo ba ye
2022 dikosi 2023 juma won ma ye ni pa wa kire won ti de obi ka ye ni wo mun free ho ne de ohun ne say propaganda emun nsem ni Nkita we ba fotone de Office of Special Prosecutor Same Dako na we pi mu ewo biaso nsem wa Adom FM so na we de atodwa se ensem nkofo ka se Office of Special Prosecutor no kra yengu no friso mu dwumadi enso ani no ehrodo rada asema abusirimu ka bi na manfo ye e de ama won dwumadi no animagu ase eno ne ma obi digina so se OSP no hyeda na on peso be makeno foriata abane ade na de nsem bebre bai na je se ohwe mu na enye no kre but because say me ka se omu yes, I was say investigate you man, I show my demon. Omuna ye the most powerful in society. Omu skapa and I face so omu betimiafa lawyer for okukudam. I'm omu di masama omusa wiska omu media man for oma ye akansema enye no krafa ojuma ho. And omefa obuso omekebia mo. Said be aka se wo nya adwuma. Na de ye pese ye kyerega na for ne se adwuma no de ye but metiase OSP no ye titi OSP no na expectation no high nanso omu se expectation no ye high by an sheda anche Ghana fomu adwuma potie wo se OSP no beye we also to just say Special Prosecutor ni dwumadi ba akopa no so be to kita sehase nanso mra of friend no unexplained wealth order law yes say ebebo ade na mashebjafo adwutumu na afei ebabeye mra no e kama ye say ase cabinet e twentwen na ase wo ho pa so maybe so to kita sehase a just for the samra no ban sana wo matumi e dia yedwuma makita sehase ase atu obi o ye minister ni ade wo Ghana no untimi nko chena sa won bi wo Ghana oransa keni fie won bi wo Ghana da dabi intini yeti OSP no OSP yeti ne say omomu aban mu no OSP betimi achi omo so we data security agency todo omodwuma no moye when we free power me abeche woni you say but OSP no you say mo power no and I deal with you pa and it says spill over na mukopu sishina na still see continue but mama sisi na pa case na any the best case I OSP I didn't tell man the best unim say asem no buy no na OSP mran say ye de say obi kura send WhatsApp ana ye hunu newspaper mu ana ye tin already so a ye betimi akom nti ye hia Apadantra West District Assembly won finfin mantemo de soso abo form wa nei empuntu nyuma hodo opese fa no ntoma pafira wo ho no ehase ni nyina no ye 2025 won mo budget ampanifo age atum na ama won kwan se nyuma bi a wo so wo ye no otimi free ase eye construction a wo mo eye eyade a ebedi eye busumi ennan ede ko nwotwe ana wo mo timi awie ani nina no ebegina eye project no abra wo mo ede aso ebo form no district chief executive ma Apadantra West Isaac Nsia ede to dwa se anamo a wo mo etui eye assembly no enhyehyɛ so beboa amampuntu abampatamu ho project I advertise here o first na 7 project na so no uchichemu a edo so 7 no say nsuo no nko no eye 2 components na nsuo 2 component no o kan nsuo dodo ewo mu a ye wo 8 na ewo mu e was a pink yetimi 20 by 8 na ye second batch no e betimi aye ne aka ni nyina enti no nsuo nko aye 8 ene ye wo schools 2 na ewo mu eye KG na primary school ene ye wo health center ba ko na chief compound so ba ko presiding member of Apadantra West District Assembly Akwesi Amponsa enso eda assembly na sepa wonhyehyɛ a wɔn de egu akwan mu ede mpuntu eba mpatamu ho assembly members nyina ne se enuro so a eda ya beduro so assembly na be se ya kyene kakra akra me amegyina me so me assembly member from a community nti yenso egu so a kaka yenso ye wa atwen mu a ye twen se aban no the more release funds the more so na assembly no so during various communities nti enuro so a eda ya beduro so nti omunya abotoye beduro so Afumantemo so for your charity gardener ene wode free registration ama adehye ya won enibie wo City North Mensino emo ne ticho ne apomdin si achiba no wa register on mato so sebe ya wa apomdin ebegina ye
Oswafo awo ahafumantem charity gardener ahwe amasese womo empatemu wono womo register womanfo womo e de akọ National Health Insurance Scheme eso ewo Sutifi North na yade ebebo ama pomuden hu nsem akọ nimpa abrone Adom News Centroni Samia Sare twetwe nkomo no wode to dwa se There were 66 communities and was Sutifi North. In Tenkodu, Fenenkwe, near Timia, all these communities, Aqua, they support. I call register insurance now, my own. Omo will be any more pursue more renew. Yanis, I didn't know Panis and Fenenkwe, Nanki, register over 10,000 people. Ababeka, said the Bay, Beboa, Ama, Yen, you'll be a sunny in a pet, you'll be in the area. Obia yare won't be near Skanko Hospital, Tiapasia way near the boy the needy, Omo Sebio, Omochi, Omocakrano. It's Australia, and 1 year starting, and when Yami Adom so no Munya Nipa 500, Mecrane Bromeso, and also me buy an empty machine on a hard Junecacra, but Mecohe no Munya Nipa Bear 200. District Chief Executive Hafiz Dauda, NA Manager, National Health Insurance Authority, Sutifi District. Joseph Sarkodie ebo oswafo na baso pa wanhihye ya womode egu akwanmu yi edema omanfo yi sene woma pomode hu nsembe konenim. A very good initiative anti stress obi biara wa Sutifi North omnya be participate na yetimi enya insurance card no na aboa ya pomode mu but dikaye about 800 nyame adoma echebe to aso ye about 68 communities afeni nkora awie no nye nipa be 10,000 amomonya active card e de aboa mahama ka initiative no etimi atumpon ewo Sutifi North district medamas Premtobre Kasee na osheno na pure earth ese ne won manyamwa nti make say won Ghana Standard Authority mpedifo ka won ho abomu a nchanse e de no aduane no ne papa mu de won ba be ye sebe ya nchanse na nya papa ye no aduane wo be wi akire emu ehun sunsuaso ha apomuden no ebeba fom. Pure Earth ene de baba to just say nyame adom wo mu ensa etumi aka sika bia eba beboa ama enchense awodo ne yaji atumsi timi de no enuane enkofa nsunsanso boni bia emfamre ya pomuden no wono ba be bi ewo manyi emu we ena wono mu ekire mu dia so ye ne sa ebetumi aboa ama enema hodo ekoye nipadua mu no ano betumi abafoma enkonkofa nsunsanso bia emre enchirima. Africa Regional Programs Director de Pure Earth Esmond Kwansa and den semu sei etudwa. We realize there are no standards for locally fabricated cookware, which we usually call that saying. The National Ghana Standards Authority reach out to us for support, and then we provide them the funding support they need to be able to develop the standards to regulate the cookware manufacturing sector. Isn't it ironic that over 90 homes in Ghana actually use the locally fabricated cookware, but there are no standards or regulations for them? You know, so the first step is having standards. This morning I got a call from some media houses asking me if they banned the cookware manufacturing activities, how would people survive? And my response is that no. The development of standard is the first step. The second step will be training and certification of these manufacturers. They don't know. We ena wono mo sane to just say e wa fimpino ne dunu nsia ba besimu no wono mo ba be nhwehwemu bi e de afale de ahodo a ewo omanfo eni pedua mu a we wo kyirimu asa wo ye ne sa betimi aboa amu hu no enkyerkyere ahodo se so de mo omanfo ene kwa be fa so etimi aso ne meyi ano. But the good news is that through this funding I just mentioned, we are going to be conducting a nationwide blood level measurement across the country. That will be a huge baseline. I mean, that will be the first of its kind, and Ghana is, part of that funding to have this done. So we would learn more after the first major nationwide blood level measurement. But for now, the awareness we will starting that in hopefully 2026. University Teachers Association of Ghana, UTAG, and Swakasetia, National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat here. Nipa bi yes what one second kan wo mo a ogidi ye se Sutifi North wo mrahye bi dwane edi church bi Ebenezer Kwakuado no wakasa etia. University Teachers Association of Ghana, UTAG, akasetia omanfo a wo mo koto share eye naimos eni wo mo etim so e wo hwidim wo mo ekra de si ya omanfo bi esusu se
Mrashebejeni owo Esutifi North Ebenezer Kwekuado ehye mrantewa bi echi senka omanfo a womonam kweti kwan so ekotu egudu a womachi omo no na safo yi womo hwese womo ebeja womo kira sana montue eyade a emo akra ewe bibimam womo to aso se kobane sa na ma omanfo enigidie ewo man no emremu womo de atodwa se ho behia pa se womo pe ankranfo bi na womo yemu enhwehwemu de mu da ho fine efa to a womo to hye wo ne so no na bebi emra no eda no womo mfanto na mfa na nkobane se obi esuro anase obi ekoye obi emwa womo de ato mrahwebejafo enim ene amanyofo enim se womo entwe omo emfi niema ahodo bi mu a ekotia eye oman no emra na womo entu anamo a ekire se womo eya kandifo na omanfo nso ensue bi utak ede atodwa se ne omanfo enim womo no womo bekosoa aye campaign ede etia eye galamsey ewa akwan ahodo nina so. Yachire China for enumbi ya womo warehouse wa nyankwanta ya santimantemu na yatumukura fi se womo akasa ya chamfan fidie ye ne ho mine ne ho ne mebi ni ho kwan so womo ye santi yato sa warehouse no emu a Adom Kasee etwosui warehouse bi ye no ewa anyankwanta wa santimantam ne emuyo osusuwe se China adehye no bi na ye wono mo ede ye kase akwakotomu esanse eho no makwakoye bia a chamfan fidie wono mo ede akosisi ho no mo siesie ho enye no nko a nkade bia wode yetu afama godi anya ne kwa so ne nyina bi ewo ho no mo sa operation si Environmental Protection Authority won mo ene de hye so na hyedan che bia na ode amane bobetu dwa ye kire mu ese chamfan fidie wono mo eba bebra ewo man mu na won makwan mo bia nkokra bi enfama hodo mu fambo man Ghana emu ni nyina na bebo magalamsey ya ekoso a edi o man enya no eto etwa abrasi o Environmental Protection Authority Professor Nanama Brown Kluche anya Adom Kasee de honkomo no odin simye na tudwa EPA yedwuma no ene se be protect the environment nsuo mframa ye home ene asase a enam so yedwuma aban ana Ghana for de ahye yensa se yenye yenim se Ghana galamsey ase yensuo bebre yakasa ya announcement bebre se nsuo mu agudie tuo no omunja no mutu asase so ene kwa muntu no pan pa so enti yaya ye hu se yawo shops ya yegina ebia no sesia no warehouses omo ton enyoma omo de ye galamsey wonsuo enti EPA pia abonten a sa shops no ene ye be close omo since ye ntumi nka so munja galamsey na ye nja omo boa galamsey no mane koso nti our warehouses wo ahwen kwanta sesia na ye wo shops bebre galamsey ho nyoma ene omo ton omo ni ehon krata kra so omo ton sa nyoma no kra we don't allow any ya Ghana mbremu say be ton champagne ho nyoma nti our ahwen kwanta ye close down shops ni nyina e pese omo permit omo beji ye ni say omo pese omo ton caterpillar ehon parts caterpillar ho part so e bae de hu yan water pump water hose champagne engines ni nyina nye caterpillar enya asembia di santimantemu na ko bimreku ewo ho yate se ne enya China fo nkwa ombuso e kire nkrofo enti ko bi wote yenka ye mo ha ehipote na ugina wasante na de na ekoso Efia medase masomu ewo asantemantema na be me ginai eye anyakwanta na China for company kese ba ko a womo eton efom agudie etuo hu dwumadi a emfam na kwaso wa ha enei meka say EPA for mpanifo omabo awura ha a omafirase esesem fidie dodo na medical ka chewo say ene e warehouse be se enum a omoton sem fidie ya emfa mra kwaso na EPA for do omosa toso ansa dodo na ede afiri ho enei ye toso enso na ye ginam ya eno ewo anyakwanta na utimi efremachi ya timi hu se emfidie a womo ede eyam ne tie a me kire galamsey na tie bi na ye nuanom tanafo womo epon wa ha ebi etagu ewo TV ne so no na EPF wa ye ne se de be ya ye betime tu galamsey asenti no ewo se galamsey kon no ye firase ewo biaya a omotonton ho ne ma no se ekoba se bi a omatu enema ne nyina se de afiri ho a
kwabrani enya bibia afidie bia emfa nkɔhwɛ kwa mu ana sɛ yensu ana so enkodi ensɛ no ɛno ene asɛmtitra ɛda environmental protection authority wɔn adwumadie so wɔn to anamo ɛwɔ asante mantem ha nei meka sɛ wɔn eguso ɛwɔ anyakwanta na meka yɛ ne mpanifo a ɛda EPA no mekyerɛ CEO professor Nana Ama Brown Kruche wɔno ɛna nei wadi ɛdɔm ne asrafo anim a wɔn etu saa na mu na wɔkyerɛ mu sɛ sɛ adwumadie ɛnyɛ mbawie nɛ na mema mekasa enwa no me ba no ho na me no abɔ enkomo na baako mienu so far yetu na mo akɔ warehouse be se enso sesi adwumadie no sɛ ne ohu no ɔwɔ me makɔ aba Adom TV so na adwumadie mo fira sie warehouse atɔso enso enie na yegyina mu adwumadie na kwasai nyame Adom ntia wo etiefo ne wo ahwefo ya wo ahia kwanta na eguso a ye hwɛ shops special warehouses na omoton galamsey ho nneoma no enye galamsey kekempo galamsey ye wo nsuo mu nti saa shops no na ye hwehwɛ omo na ye close omo down ye CVCZ die ye betumi CVC e wo mo warehouse ha warehouse we operate warehouse I say we the permit EPA permit say we operate warehouse we the permit na wo kire ade a wo beton wo this particular shop here you dinai omo permit omo giye na omo stay omo beton spare parts for cars ya ba yenso yehu water hose yehu water pump yehu mat ye wo machi na ya capture gold no so omo hokro gold no wo nsuo no na ya capture we mu nyina engine bi say ye nyina enim say nya spare parts for cars say omo achro omo permit no say omo baba giye no nti ya ba ha ye ba be sizi nyoma we na ye close shop na down and so mba ye nyoma yie e wo Ghana de omo ye nyina eboa nsuo na ye de mine na ese no ma ye hwɛ ya na mutuom ye hu sɛ shops ni bu hɔ a ye bɛkɔ na omatum na moya ho sɛ saa nneɛma no betumi asi nti na nei ye kɔ baako mekai na shop baako chana fo no gu achi na omatum na mubu ani ye nim sɛ e betumi asi nti aba na aboa ye ho that's ye start ye no e na omo kakere omo ho nsa ka Chinese for de omo kasa nti omo ka kire omo ho sɛ ye ba first shop ne de ye pie omo so na omo nya awe nti ye call next one na omo aka kire omo dada nti omo tum omo hyem na asam pra ye bisa ne sɛ wonim sɛ wo ya de pa ade na wa to shop na wa dodge hye inside nti ye de tools ba ye wa tum kra ye bebu no na ye wurem na ya hwɛ de e wo ho sɛ ɛsa fata sɛ ye yi kwa ye be yi akɔ na nsuo mu galamsey no ye pese sutwa nti ye pese e kasa keke etuna nkran na ye munjaye o ye background study ya be na ye be si shops na eboa omo no ya ye nsuo mu de ni bi nine months for no so guso omo ye bi forestry commission ye bi minerals commission ye bi edwumankuo bebre e wa aban mu a ye nyina ye eboa a fight galamsey we nsu ya another area ese ye hwe nti na EPA ye bedru ha enewie Mienhwe obeka sɛ wohwɛ China for shops ye dɔso pa and esiti ha nso enye ne mana mutuo no mu de kan to mo nkra na mo antie anase we ne putupuru mu de yo medas ye di kan ya press release very first time say ya bane nsuo mu galamsey in fact it's not supposed to happen so mo ya galamsey won so January no mu ton na the release ne bae last week ya sa the release for bae such and fine ene ho part no so emretia nti obi a o ton bi oye bi okra bi o use bi a onja use nti we dey fa omo so omo ya konfo ena omo ye omo operate wo Ghana konfo so de wenye hu se konfo be wi awo no nji ni so omo ma ne mbere se wi amekakra ansa ma chew nti se ade although ye dey notice about 1 week kra enim se omo ya we ya ma omo notice se we nyina emretia nti aba ya EP edwuma no ese e boga na environment ho bai nti de aboa bone no e wo nsuo mu no na ye sisi mienhwe EPA for Act 2025 LI 1124 no na mo gya so etusa na mo we yenhwe o enkofu ya machichi wo mo niema yi omo a omo di mu ntintima me kire mpanifo mo da no ndo makokota na de ye sisia no eye exercise a ye sisi na ye close shop no so ya ba na se wo ye asodin a ye ne police fo na military fo na ye chew ye hia ba ko na o ha adwen pa nti ya che no
yɛde kɔ police station na policefoɔ no ɛne no atoa so ɛwɔ hɔ. Yɛklosi wɔ shop no na yɛbɛba na wabu ani ɛyɛ operate a ɛno nso yɛbɛkyew na yɛde wafa mbrakwan ho. But ɛndɛ yɛwɔ ha yi yɛambɛkyekye agye sɛ wason no ayɛ den aboro so. Yɛbaa sɛ yɛbɛsizi nneɛma na yɛklosi down shops a ɔmotɔn nneɛma a ɛmu sɛ ɔmotɔn tutu nneɛma a ɛboa nsuo mu galamsey etu no. Mehwɛ ɛyɛ ne nko a anaasɛ bɛtɔ so kosim resɛn. Nyame adom a region bi a ɛwɔ Ghana ha biara yɛwɔ office wɔ hɔ. Yɛsan yɛkreti area offices ɛwɔ baabi a mining wɔ. Yɛsan abie offices ɛwɔ district level ɛwɔ baabi a mining wɔ ɛne Ghana ha baabi afra yɛkɔ every district. Nti yɛ offices no obiara yɛ nyinaa yɛtu yɛn ho agu kurom. Yɛahyɛ yɛn ho sɛ 3 weeks yɛyɛ saa exercise no the whole Ghana. Nti wɔfidie yi obi a ɔhwɛ bi wɔ Ghana bi a ɔhu sɛ galamsey nneɛma a ɔmotɔn no ɛmfa mbrakwan mu. Ɛyɛ champagne ne fabrication etiambra ɛne ne tɔn ne ne use na etiambra. We den ka megya mo akɔ bet wobɛka sɛ yɛnam kwan ho a yɛhu sie nuanam Ghana fo yi wɔ mo ɛtontɔn ɛyɛ saa ne ma ne bi ɔmo so ka saa yi ho ana. Obi aka ho obi a wɔyɛ Ghana ni o wɔyɛ ufiri hi o na wɔtɔn galamsey ho nneɛma a ɛmfa mbrakwan yɛbɛtwitwa anaa yɛbɛsɛɛ no anaa yɛbɛkyew. Premtobre Kasee na oguso hye no wada ma yenkomra na yeba yebeto so. Yemwakwa beda se oguso hye Premtobre Kasee no Adom TV medin afia amankwa tamaklo. Yeto so edia na ye GJA Awards 29th GJA Awards no Nyame Adom TV ya bo yendin ewo mo ya bekoso wo menhia Palace Kumase ene ekusi sei Kasee no etwaso. Adom TV inside nomination ewo Ghana Journalists Association wono mo media awards etoso aduonu enwotwe no emo na no bekoso menhia Palace Kumase abra secretary ema awards committee Samuel Stevenson bio wo bo ho amane no ochire mu se Adom TV ekusi sei ye no koso Asempa FM and Joy News wono manya nomination ewo GJA Media Awards bekoso Kumase no emo wo kasa na sei no de tudwa. I'm going to the institutions. So that's number 30. Ekosi send on Asempa. We also have the multimedia group, Adom TV, Joy FM, Clinton, Yabua, KNUST, Muftau Nabila Abdullahi, My Joy Online, Ohimin Teria Joy TV, Anas Sabit Joy News. Nano we see President Ghana Journalists Association Albert Kwabena and Sobamani say. I'm happy to announce to you that Turkish Airlines together with Turkish Embassy is going to take care of 3 awardees, the top 3 awardees. So whilst Turkish Airlines provides what we call tickets for these 3 awardees to Turkey, Istanbul, Ankara, anywhere in Turkey, the embassy will provide them with the visas for them to visit Turkey. So this is going to be free of charge. So this year means that the top 3 are really going to enjoy as they get the items in kind. So that's the gift item from Ashroom. They will be flying the heads. Nana no matan konya wogomu afete wogomu East Mensi mo ye mfimfi mantem mo se needie wormo ebra dede ene ntwene bo ni nyina no ye wan ho boa wo boa de atwen ewuzi ritual performance a November bosumi re to so ensia na se wo chena no e kwesi 28 November. Gomu afete nananom ede tabo ato ye dede yo ene banebo eso ewo enkro awodo bi mu ebini fete kakraba budumburam gomu anyanyano kakraba kaswa CP akwele yamwan kwanta papase ensenchofo enhyiemu akoso no sumankwa henema gomu afete adama amakwando ede nsemse tudwafa ya asafumba wo yenkro baase na fete kasim de wokono obiru yededa onyantokwa
oya kasa kyerɛ yina kasa aboterim yina kasa aboterim no ɔnten ho asa mambɔ no manya no hwe na adibio ohian na atoba nse na adibiala amaru bɔkɔ sabanu Marco ejenu bɔkɔ so ɔnyo lokwa mambɔ no bi pia German ne hu asɔre ne din hu ɔdukuro no so ɔhɔ hu ɔdukuro ne din wɔbɛka aka kyerɛ ɔdukuro na aba no ɔkɔkyerɛ ɔdukuro no ba ɔdukuro no bohu asɔre na ɔwɔ no kuro no do no ɔde na aba ɔsan de tudwa sɛ wɔn bɛma asafo no ne aposifoɔ akɔkyi ahwɛ sɛ ɔmanfoɔ edi mmara so ana 6 yawda ɔbɛ ne yɛtwa bɛm 28 ɔno na yɛwie yɛkɔporo yɛkɔwie wɔ hɔ gomuɔ fɛtɛ yɛwudin akyemfo wɔfrɛ no yɛadɔ akyenim obi mu soro yesu kyena no na ihe yɛdze sɛ wɔfrɛ no ewudi yɛbɔdɔ ewu yɛdɔ ewu a obiara mbɔ akyirim obiara nyɛ dede polisifo waso ate yɛma aban mu mpanyinfo a wɔlɛ waso tibia waso ate yɛma hɔ letters mo wonya wɔyɛ dɛ damina yɛrebɛyɛ on the 6 12 o'clock prime na yɛahyɛ ase Dedu sɔre Adom trɔtrɔ prince o sɛ sie do akɔpie mu abobloshi na ne nyina no adetɔnfo wɔtɔn nneɛma wɔ gata no ho no ɛyɛ mempanifo akɔkyerɛ wɔn owusu yɛntio mu life na yɛ de trɔtrɔ no abepie mu ɛwɔ abobloshi dwom Accra Metropolitan Assembly AMA ɛtoa wɔn clean up campaign ɛso deɛ wɔn ne yɛnua Joy News ɛyɛ no ɛnɛ de yɛbepie mu ɛwɔ ha no yɛhu sɛ jedifo a wɔn ɛtɔn adeɛ ɛwɔ gata so no wɔn egusua ɛtɔn adeɛ wɔn nti sɛ odogo bi enu abɛ ɛnfa ho mpo ne na wɔtwe etwam operation a wɔn ɛbɛyɛɛyɛ yɛne jedifo bi eni nkɔmɔ na yɛmisa deɛ nta mama ɛte sɛ ɛyɛ o mi anya ha ne mi ti o ìbàjọ́ mi bẹ tọ́ adìẹ. ó bẹ tọ́ adìẹ. na ó tún jẹ́ ní níbí. ọmọ náà ọmọ tọ́ jẹ́. ẹni maame ní jẹ́ ní rẹ̀ nkasa na ẹ bá ní sẹ́yìn na ó san ẹ̀kọ́ tọ́ jẹ́ ní ọ̀gá tẹ̀sù. mbàjọ́ o mi deɛ mi tama abayé fọ́ start yẹn na mi ba ní yàrá ntẹ̀ yà mi ba market ntẹ̀ ndẹ́ na ma sa ba market mi dúró na mi kọ́ fa nneɛma na mi ba market ntẹ̀ mi nim sɛ ɔmo tó mu ɔmo ntina gɔ mi sùn jẹ́ ní ma nfa nsi gɔtɛ n'ekyi egɔtɛ ne so. Otamu amka sa abaye ba first na abaye ni ba omo ba amka che sie yi nneoma no free gota no so nti me anu de minim sa nti manfa nneoma na ensi gota na chi nti wa obisa mo officer na ba kwa obeka che nse me bisa nse o first no omo si ma ye fa de ensi gota no so be after gota na chi no yen ya omo mfa ye nneoma na ba de na nde de omo abefa nneoma na o kire mu se ekire se oka omo ba ye nneoma e bi si gota no so tie de nti omo fa ne se ni ono omo se girls bi gina nti omo se girls bi nti omo suspect se omo nneoma na omo hu omo na omo dwane ye nti na omo fa nneoma no mi so mi de mi ni ha me ba no o sumiti ha man kwala no fo asa ha de nti na uni ha wo ba ya ba ne sa unu anu ma to ande obi an kan jo se ye me yes operation da omo aka chem se omo yo omo ye operation se omo aka chem se me fa nti enu nti na me yi man fa ade na ensi gota no so me jende ni de man fa ensi gota no so alright de tieni se ujene ana wo ma sisa koyi ise wo yenden na se omo de omo wan listen me hu bi de me ntimi ya bebi abi ne de me ye bi se ade no nka me de si bebi ya nka me de si bebi ya nka omo mefa se omo afa yi de kire se man fa esi wo yi enti no me ye de omo mefa enti me ma afom se kwan bi a omo mefa so ama o yese na omo de ama me so omo fa ma me so a me ni hwe because me ni awon de bi a metimi akọ me ni omo beko me nya awon de na me ni omo de beko. All right womo aka ewa ha womo edidwa ewa ha no womo de womo edwane ye wa ha na ehun se abrantie ba ko a wono woton bayire yi me fo duru ha yi bayire bi egu eye gata so eti womo hu na ba ko so no mo ese onche no osa abrantie no ma ho din bi ode achi ne ho edwane
abayo ba ko de omo che no no omo de ne ko na abayo no me penny ba ku kra ne nsem wa gye ne ho kra ama onu nso odwane constitute de omo edwane eko ye ne opinion no na da public health ano ewo AMA Florence Kuchi eni nkomo operation masamba biem. Yes, operation exam ka cha mo say ya kopim say omo ankasa be kasa ade ne yenya biom enye say ye tan mo ye bo omo ho ban because I want to kwan so ton ade na say accident bi si a car betimi afeli break no wa beti ya unan so niama na wo ton no car betimi achas na bibia say na send ya wo pesa wo bo ho ban na through mu baby a wo te no so no wo ti drain so wo wi a wa prapra wo niama ni nyina dia good drain ni mu sabi she baby a omo ahie onions agu amoton e ma amanfo na amanfo so ba ton at least you should be in the market. I was already 3 feet above the ground so now they union be go but just when you not sure what is happening. There do so near Premtobre Kasee Eric said body I crado and what kwaba. Yes Wafia. BBI fine. I don't BBI fine. And I bukora and tia bandi near by a warm up and they are called dammy and see so a young wajuma yes and ketwa and I want to make sure this good talk the match skills apart so I saying kind one who me yes come to talk and meet me then I will manage no go any hey boko there what do you call takra nkrakra wa ne takra de ko de betwa so ye wa de atum ti mane mo wonim hwebo nti ye kwaba no wato aso. Fantastic afternoon. Yes, fantastic afternoon. We see him. Kwaba. I'm after that. Good evening, sir. Premtobre Kasee. Now, and that's so my catcher. I thought I'd be a me bam in chair. Me born a quickie amount. Now, Mesha said if you and hey, go for the chair. Hey, you. Much chair have Freddy. Just see a buff of a being fat. And I'm going to go him. You born up him. You born up him. You chew him. You say you chew would you feel him. You just look like him fat. Hey, Liverpool for some money. So now no more boy 2 hours and you. And so much and cheer boy back on. And the same person just almost brew leaking, but you give me. Yari, say a bit must and share to over you. Yeah, there's Shema Mamma. Alonso, you know, hurry. If you say, whoa, but I told the beer, but being a coupon, elbow and pissing, no more something to the more money. Te told the beer, I didn't have papa no found the LB. So, Terema the funds me and Jen Quay. Ya hay away. Tell her what more, Quano apprentice that. Sanka Rama ready, Vinia. No, call your first work, will you marry me? And he say buka who any time ne korojale amenya de sisi ara ntana adnaeka te ka be 5 minutes no say get it hwan ho will you marry me agree get na trase otwem ye pon a wan no a get ne awra ho no oh masama ah no boy ne kura beta di no to nka say no so be propose etia na mo gima chi na awie no go propose oto no ana yen no abugo geti di pai mu get ka da bia na wo ye ne den sa ho ne gide sa no ne ade a I want to get so yes, no, we are 2 years and a matter de lose 1 ja. And Nigeria we mu no fa ho de coffee. So mo di 1 na chidia. Kanra ka re ho be bapa nyasam keto akra. Hey. Now House of Folk this Sunday has any Kumasi Sane Koroko na ebo Accra Sports Stadium. Now that particular game no better. House of Folk are come back to their roots. Swalaba. Omwa the big oak tree, the tree that never dies. Omwa kwa bompa ye wo duana se. Tikotoko sie de mu nyina ye oba ko octrine no ejina so yesi ope o wie o de opa twajatum enhye ten na ko do a videos nya de o has a penny for Yusuf new NCC traman wono a no di ani momko was nice mama 3 seconds be mfanya de mama hwa de It has a folk fans now got Chibodua afiem kwasieda 3 4 5 6 7 na got to kwajashom ho yes they kworo no because me ball quickie team ball quickie me jama me sister fiam kwa tamakro nano Saturday kala party ye ho be of 5 because we say na kunu na na around me no mind eh fia o chama the videos the pictures beba oba Monday no order Manya no so na Adom TV Premtobre Kasee no yadisi aseda ya odia emre ne adaja odema ye team no so medam wase medi afia amankwa tamaklo